administrativnim pitanjima koji imaju obje strane u postupku i mislim da gospodin Mandis ili gospodin Markusen žele uzeti riječ, ne znam koji od njih dvojice. Tužitelj Markusen, dobar dan, časni sude. Prvo, od mene je zatraženo da spomenem jedno logističko pitanje koje se pojavilo na današnjem iskazu svjedoka. Htio bih sve podsjetiti da mislim, časni sude, da ste vi rekli da ćete donijeti odluku o prihvaćanju dokaznog predmeta za identifikaciju P376 koji je pod pečatom nakon unakrsnog ispitivanja, ali to nije ono što je, zbog čega sam ja ovdje, to je samo jedno logističko pitanje. Ja sam naime ovdje da bih vas obavijestio, časni suci, o tome koji su svjedoci na rasporedu sljedećeg tjedna. Sudac, dobro. Ali vijeće će donijeti odluku u vezi s dokaznim predmetom P376, ali htio bih iskoristiti ovu priliku i obratiti se gospodinu Šešelju. Budući da ne razgovaramo ni o svjedocima, ni o konkretnim dokumentima, možemo o tome razgovarati na otvorenoj sjednici. Vi ste naime predočili jedan određeni broj dokumenata. Dokumenti koje ste nam predočili, jesu li to takvi dokumenti za koje vi tražite usvajanje u spis ili ne? Gospodine predsjedavajući, ja uopšte ne tražim da se ti dokumenti uvrste u spis. Ja sam apsolutno ubeđen da vi nećete ni jedne riječi iz svedočenja ovog prošlog svedoka da prihvatite kao istinito. I nema razloga da to opterećuje spis. A daj Bože da prihvatite sve kao istinito. To bi mi najviše odgovaralo. Da u potpunosti njegov iskaz prihvatite kao istinito. Dobro. Ja sam u dokumentima koje ste vi predočili primijetio da nemamo ni jednoga prijevoda, a mislim da među tim dokumentima ima nekoliko dokumenata koji jesu prevedeni. Dakle, molim vas, kada budete znali koji su to dokumenti koji su prevedeni, dostavite ih ili zatražite od tajništva da nam pošalju kopije tih dokumenata na engleskom jeziku, tako da možemo pratiti dokumente. Jer jučer sam primijetio da je bio jedan dokument koji je imao prijevod. Nažalost, taj prijevod nismo imali, a ni tužitelj nam nije dao prijevod, a on ga je eto imao. Dakle, to je jedno tehničko pitanje. Dakle, ako imate dokumente koji imaju prijevod na engleski i kojima se hoćete služiti, dajte nam te dokumente na engleskom. Gospodine predsjedavajući, ako me sećanje dobro služi, ja sam podneo više od 30 dokumenata u 4 grupe. Od tih 30 dokumenata 5-6 je već imalo i tužilaštvo i ono ih je stavilo u ovaj svoj registrator. Ja pretpostavljam da su to sve dokumenti koji imaju engleski prevod. Ja sam video taj engleski prevod. Dakle, od tih 30-ak, tih 5-6, ali iz tih dokumenata vi možete vidjeti da su i oni drugi setovi potpuno istiniti. Jer tužilaštvo je nezavisno od mene došlo do ovih nekoliko dokumenata. To je reč o sudskim postupcima, o presudama i tako dalje. Tužilaštvo je tu bilo delimično informisano, ali ne potpuno. A ja sam vam dao komplete dokumenata. Tu je razlika između onoga što sam ja podneo i onoga što je dalo tužilaštvo, ali vi ste vidjeli da tužilaštvo ništa od toga nije i pokušalo da ospori. Sutkinja Latanci, htjela bih ja nešto reći. Predsjedavajući, sudac je govorio za ubuduće, jer ono što je prošlo, vi za ove dokumente ne tražite usvajanje u spis, pa onda nema ni problema. Pa ne mogu ja ni za ubuduće, jer mene danas iznenađuju sa imenom svedoka koji će nastupiti sljedeće nedelje. I moje pripreme su svedene na minimum, a ja imam sutra porodičnu posjetu 4 dana. Posjete traju po 8 sati. Ja zapravo nemam ni jednog dana za pripremu. Ne mogu ja 8 sati sedeti sa svojom porodicom, pa posle toga se pripremati za saslušanje, ali eto. Dakle, nemoguće da ja vama nešto dovoljno rano pripremim na osnovu ovakvog ponašanja tužilaštva.
Oprostite, ali imam ja još nešto za reći. Trebalo bi paziti kada se prevodi ono što se govori, zato što sam ja kazala nešto što vidim da nije upisano u zapisnik na engleskom jeziku. Rekla sam da je predsjedavajući sudac govorio za ubuduće, jer budući da dokumente od jučer, ja sam dakle obratila se optuženama, vi niste tražili usvajanje tih dokumenta od jučer, nema nikakvog problema u vezi s time da bismo trebali imati prijevod tih dokumenata. Sudac Antonetti, da, kolegica je rekla da nema nikakvog problema, a toga ne vidimo u verziji transkripta na engleskom jeziku. Gospodine Markusen, izvolite. Tužitelj, hvala, časni sude. Samo u vezi s ovim što je sada rečeno, koliko tužiteljstvo zna i koliko shvaća, dokumenti koji su pokazani svjedoku na ovakav način koriste se samo za narušavanje kredibiliteta svjedoka i ne koriste se kasnije, odnosno na njih se ne oslanja zbog istinitosti ili suštine dokumenta. I budući da ti dokumenti nisu prihvaćeni u spis, sve što imamo zapravo je ono što je pročitano u transkriptu od strane optuženoga prije nego što je postavio pitanje svjedoku. Htio sam samo to kazati i tako mi shvaćamo situaciju i mi tako na toj osnovi radimo. A ako optuženi se želi oslanjati na te dokumenti, mora tražiti usvajanje tih dokumenata kasnije, a to bi trebalo učiniti vjerojatno za vrijeme izvođenja dokaza obrane. Naime, da ih se usvoji sada, oni bi samo bili tu u svrhu opovrgavanja onoga što je svjedok rekao. Dakle, samo toliko u vezi s time. No ono o čemu bih ja htio govoriti sada, časni sude, je raspored za sljedeći tjedan. Kao što znate, časni suci, svjedok koji je predviđen za sljedeći tjedan je operiran, odnosno ide na operaciju i neće moći doći. Mi smo uspjeli organizirati dolazak drugoga svjedoka, to će biti svjedok VS 1065 i tužitelj, za ovoga svjedoka smo završili objelodanjivanje po pravilu 66a, ali zbog građevinskih radova u pritvorskoj jedinici mi znamo da optuženi nema pristup svim materijalima. Dakle, prije današnjega zasjedanja mi smo objelodanili novi komplet izjave svjedoka i transkript iz predmeta Milošević, kada je svjedok tamo svjedočio, i još jedan broj dokaznih predmeta koji bi optuženome trebali olakšati pripremu za saslušavanje toga svjedoka. Sada, za ovoga svjedoka, časni sude, vi ste donijeli 7. siječnja 2008. odluku u vezi sa prihvatljivošću iskaza svjedoka temeljem pravila 92 ter. Časni sude, vi ste odbacili zahtjev tužiteljstva za usvajanje transkripta iskaza svjedoka u predmetu Milošević, ali ste ostavili otvorenu mogućnost da bi optužba mogla ponovno zatražiti usvajanje izjave svjedoka po pravilu 92 ter. Uzevši u obzir vrijeme koje nam na raspolaganju, ja bih htio iznijeti usmeni zahtjev za usvajanje jedne izjave svjedoka za sljedeći tjedan. Sudac Antonetti, gospodine Markusen, ja ću vam dati riječ za čas, ali htio bih samo gospodinu Šešelju rekapitulirati ovo do sada kako bi bolje razumio o čemu se radi. Dakle, 7.1.2008. Vijeće je donijelo odluku u vezi s ovim svjedokom VS 1065, kojem neću izgovoriti ime zato što imamo i zaštitne mjere. Vijeće je tada odlučilo da neće donositi odluku o proceduri po pravilu 92 ter, zbog toga što nije bilo jedne izjave, zato što mi nismo imali izjavu, a vi ste se tada htjeli isključivo oslanjati na transkript, odnosno na zapisnik iz predmeta Milošević. Vi ste nam kazali da sad kažete da imate izjavu,
ali po mišljenju vijeće smatra da taj svjedok mora doći svjedočiti kao svjedok viva voce. No, problem je sljedeći, gospodine Šešelj. Taj svjedok može doći sljedeći tjedan i temeljno pitanje koje se sada postavlja pred vas je: jeste li vi u mogućnosti pripremiti se za sljedeći tjedan za ovoga svjedoka, s tim da moramo kazati da ste nam malo prije rekli, a mi nismo ni znali, da vam u posjet dolazi obitelj koja će, a taj će posjet trajati nekoliko dana. Dakle, moje pitanje, gospodine Šešelj, sada vrlo jednostavno. Da li vi prihvaćate da svjedok 1065 dođe sljedeći tjedan? Ili ne? Kako biste imali vremena za pripremu za unokrsno ispitivanje, ako taj svjedok bude svjedok viva voce. Mikrofon. S obzirom da ne postoji alternativa, ja ću se pripremiti kako znam i umem. Ja sam vam izložio teškoće pred kojima se nalazim, ali ja ću na neki način ipak biti spreman za toga svjedoka. Dakle, neću dopustiti bilo koji minut koji mi stoji na raspolaganju da se pripremim. Nema tu alternative. Ja ne bih želeo da se izgubi ni jedan radni dan. Ja nemam razloga za produženjem ovog postupka, za njegovim otaljavanjem ili za gubljenje vremena. I zbog toga ja ću se spremiti kako znam i umem. Dobro, eto, jedna dobra vijest. Dakle, kako bi sve bilo jasno, za ovoga svjedoka, optužba će imati na raspolaganju 2 sata za glavno ispitivanje, a obrana, odnosno gospodin Šešelj, isto tako 2 sata. Ali kada kažemo 2 sata i 2 sata, treba uzeti u obzir 2 dana, jer kada uzmemo u obzir sve prigovore i svo ono vrijeme koje gubimo na razne probleme, 2 i 2 čini 4 sata, ali sa svim tim problemima to će trajati gotovo 2 dana. Dakle, gospodine Markusen, na osnovi toga recite nam, može li taj svjedok biti ovdje već od utorka? Yes, Your Honor. Časni sude. Dakle, danas imamo samo dobre vijesti. Tužitelj, pa možda ne za tužiteljstvo, ne znam. Mi smo spremni svjedoka ispitati kao svjedoka viva voce. Zapravo ja sam htio reći da hoću iznijeti zahtjev za usvajanje iskaza po pravilu 92 ter, ali ja sada ne znam da li bih trebao primiti k znanju ovo što ste sada kazali, odnosno da li to već znači da taj svjedok, da hoćete da taj svjedok dođe kao svjedok viva voce. Sudac, da, vrlo dobro, on će biti svjedok viva voce. I mi ćemo svi željno očekivati dolazak toga svjedoka u utorak, s tim da treba reći da u utorak radimo ujutro i počinjemo u 8 sati i 30 minuta. Gospodine Markusen, nastavite, molim. Tužitelj, onda nemam još puno toga za reći. Jedino što bih rekao je da svjedok identificira nekoliko žrtava i ja ću dati sve od sebe da izvedem iskaz toga svjedoka u roku od 2 sata. Ali naravno ovisi o tome kako će to izgledati kada vidimo svjedoka u ponedjeljak. Ja bih samo htio najaviti, odnosno nagovijestiti mogućnost da ćemo možda tražiti kraći produžetak vremena, ali to možemo vidjeti tek kada svjedok dođe ovamo. No, u vezi s ovim što ste vi sada kazali, časni sude možemo ostaviti pri tome i počet ćemo u utorak ujutro. Predsjedavajući, želeo bih da na par minuta pređemo na zatvorenu sjednicu. Popis videodokumentacije koju posjeduju sa prijedlogom da ja obeležim šta mi je sa tog popisa potrebno. Ja sad obaveštavam i tužilaštvo i sudsko veće da mi je potrebno sve. Toliko mi je interesantna ta video dokumentacija da ja nisam pronašao zaista ništa što bih tu isključio. I zahtevam da mi se dostavi kompletna video dokumentacija. Jeste to veoma obimno,
ali ja ću angažovati moje saradnike da to danonoćno pregledaju. Ja mislim da je to pravi rudnik informacija i da ću zaista moći da nađem mnogo korisnih snimaka. Drugo, postoji jedan problem koji se ponovo pojavio u pritvorskoj jedinici. Slučaj diskriminacije pravoslavnih Srba u odnosu na druge zatvorenike. Ja sam naručio blagovremeno pečeno meso i kolače za srpski pravoslavni Vaskrs koji je 27. aprila u nedelju. To radimo svake godine, radili smo ranije, dakle, i to je išlo po nekoj uhodanoj proceduri. 15. aprila sam dobio pismenu informaciju od uprave zatvora da to što sam naručio ne može da bude isporučeno u nedelju na Vaskrs, nego samo u petak 25. aprila. Ako se to sprema u četvrtak da bi se isporučilo u petak, znači da to treba da stoji 3 dana pre nego što se ta naša proslava ključnog verskog praznika odvija. A nedavno smo imali rimokatolički Vaskrs, sve što je naručeno i pečeno meso i kolači i sve ostalo isporučeno je u nedelju ujutru, pre 12 sati, sveže. I ja sam odlučio jednostavno da ovo bojkotujem, a vas upoznajem da je na delu jedan flagrantan slučaj diskriminacije. Podsjećam vas da sam iznosio i primedbu što nam nije dozvoljeno da proslavimo srpsku novu godinu. Čekajte, gospodine Šešelj. Kažete da se to ne može isporučiti u nedjelju, ali dok ste vi govorili, palo mi na pamet, možda ljudi koji trebaju to dostaviti ne rade u nedjelju. A onda oni nisu radili ni na katolički Vaskrs, jer vlasnik te prodavnice koji to isporučuje Hrvat, katolik, pa je mogao katolicima da isporuči u nedelju, da stigne sveže, a pravoslavnim Srbima neće da radi u subotu i nedelju, pa im isporučuje u petak. U tome je suština problema. A zašto ne biste promijenili dobavljača? Zašto ne biste promijenili trgovca? Pa nije to moj dobavljač ili trgovac, nego zatvorska uprava s njim sarađuje. Iz istog razloga iz kojih je enorman broj Hrvata, rimokatolika zaposlen u tužilaštvu, u sudskoj administraciji, u zatvorskoj upravi i tako dalje. Sve na tu stranu orijentisano. To je suština. Dobro. Ja vas podsjećam još za srpsku novu godinu da su tvrdili da su izgubili moju narudžbu. Ja to naručujem za celi sprat na kome se nalazi. A podsjećam vas, ja vas podsjećam da još nisam dobio ni one sportske majice najpopularnijeg srpskog fudbalskog kluba i nekog judo saveza Srbije, još to nije isporučeno. A da su u pitanju Hrvati ili Albanci, ne bi bilo nikakvog problema, oni sve odmah to dobiju. Oni mogu da nose i nacionalne majice svojih reprezentacija i bilo čega drugo. Kad su u pitanju Srbi, sve je to zabranjeno. Uprava mi je rekla, mogu da dobijem jedan primjerak za sebe, ali ja sam naručio 30 tih majica za sve Srbe koji su u pritvorskoj jedinici, to ne može. To je što sam imao da vam kažem po drugom pitanju. O kojoj se nogometnoj momčadi iz Beograda radi? Koji dresovi su? U kom slučaju? Dobro, to je prvi odgovor. Dakle, pitanje u vezi s ovim pitanjem dresova, to sam vam već rekao, što mislim ja. Ne vidim zašto vaši drugovi ili svi koji su s vama ne bi mogli imati majice, ne bi mogli imati dresove ako ih dobiju besplatno. To, bojim se, neće nimalo poremetiti kućni red zatvora. No, ja ću ponovno pokušati pozabaviti se ovim pitanjem. Mislim da imate još i treću stvar. Da. Pa, to je jedno kompleksno pitanje koje se tiče ove situacije koje smo svi svesni.
da je tužilaštvo veoma nepripremljeno ušlo u ovaj proces i da tužilaštvo enorman broj lažnih svedoka koristi u ovom procesu. Naravno, lažni svedoci nisu ekskluzivna odluka samo ovoga predmeta, bilo je njih i u drugim predmetima. Ali ovde je neverovatno veliki broj se tih svedoka pojavio. I to je sada očigledno. Pretpostavljam i sudskom veću, a pogotovo javnosti. Mora se dati neki odgovor na pitanje zašto je to tako. I odgovor se upravo pojavio u knjizi Carle Del Ponte. Beogradska politika je, to je najugledniji srpski dnevni list, objavila na svoje 2 strane izvode iz knjige Carle Del Ponte pod naslovom Đinđić. Đinđić koji govori Carli Del Ponte. Vodi Šešelja i nemoj više da nam ga vraćaš. Carla Del Ponte u svojoj knjizi objašnjava da je optužnicu protiv mene podigla po narudžbi mafijaškog premijera Srbije Zorana Đinđića. Ona je to obelodanila u svojoj knjizi. Ona je glavni tužilac. Ona je potpisala optužnicu protiv mene. I ja sam smatrao da moram o tome da obavijestim sudsko veće. Ne znam da li ste vi tu knjigu već pročitali. Objavljena je na talijanskom jeziku, a srpska štampa objavljuje izvode iz te knjige. Ona se veoma neukusno i o vama lično izrazila, gospodin Antonenti, ali ja mislim da je to vaša stvar, a ne moja, pa ja ne moram da vas podsjećam šta ona o vama kaže u toj knjizi. Je savais pas qu'elle parlait de moi, mais... Ja nisam znao da o meni govori, ali ja ću s velikim zanimanjem pročitati tu knjigu. Da, ja vas neću unapred upozoravati da vam to zadovoljstvo ne poremetim na neki način, ali meni je bitno ovo što kaže za mene. Ona u toj knjizi između ostalog objašnjava kako je Zoran Đinđić tražio da se protiv mene podigne optužnica. I rekao je, vodi Šešelja i nemoj više da nam ga vraćaš. To je pozadina optužnice protiv mene. Kad se po narudžbi diže optužnica, ona se ne može drugačije potkrepiti nego lažnim svedocima. I Carla Del Ponte otišla, a ostali gospodin Mandis, gospodin Markuzen i njegova ekipa da to sad sprovedu do kraja. Oni izvršavaju nalog nekoga ko više ne odgovara za svoje postupke, nego javno priznaje zašto je protiv mene podignuta optužnica. I ovaj se proces odvija, on ide kao neki kit bez glave, plovi okeanima na sve strane, defiluju lažni svedoci, tome nema kraja. Ja mislim da bi sudsko veće moralo da zauzme određeni stav povodom izjave Carle Del Ponte o ovome predmetu. O pozadini podizanja optužnice u ovom predmetu. Mafijaški premijer Zoran Đinđić nam je umakao već 5 godina, njemu se više nikakva pitanja ne mogu postavljati, ali Carla Del Ponte je još živa i ja mislim da je očigledno reč ovde jednoj vrsti nepoštovanja suda, odnosno krivičnog dela pri obavljanju službene funkcije. Ona je počinila krivično delo obavljajući svoju službenu funkciju, jer je po političkom nagovoru, kako sama priznaje, podigla optužnicu. Nije ovo jedini slučaj njene zloupotrebe tužilačke funkcije. Ima ih još mnogo, ali ovo je slučaj koji je za mene lično najinteresantniji, zato vam ga ovde predočavam. Dobro, i za kraj, gospodine Mandis, optužba opet, časni sude. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Časni sude tužiteljstvo prigovara na to da se optuženome da prilika da održi govore i da iznosi političke komentare, te da iznosi tvrdnje koje graniče s optužbama
upućenim članovima tužiteljskog tima u ovom predmetu uz dužno poštovanje, ja bih rekao, kada bi odvjetnik iznio ovakve komentare, vijeće bi ga kaznilo. Naime, neprimjereno je da optuženi dođe ovamo u sudnicu, da iznosi ovakve komentare. Sudac, gospodine Mantis, ja, za razliku od vas, meni ta knjiga nije poznata, ja ne znam što u njoj piše, ali ako u knjizi tužiteljica kaže ja sam na zahtjev predsjednika vlade napisala optužnicu, ja ne znam tko može gospodinu Šešelju zabraniti da to kaže. Tužitelj. Ako je tomu tako, časni sude, nisam ni ja pročitao knjigu, ja ne znam talijanski. Sudac, najbolje bi bilo da svi fino pročitamo knjigu, pa ćemo onda vidjeti. Tužitelj. Ako optuženi hoće podnijeti zahtjev, on to može učiniti. No mi dajemo prigovor na to da on ovdje drži govore. Ako on traži od vijeća da mu se da određeni pravni lijek za konkretno pravno pitanje za koje takav lijek postoji, onda svakako put mu je otvoren, ali ja samo ulažem prigovor na to da on dođe ovamo i potroši 45 minuta na držanje govora, a da se pravni lijek ne traži. I ja bih samo to htio kazati na zapisnik. Što se tiče prvoga pitanja videotraka, ja ću poduzeti, ja ću napraviti ponovno pretragu, ja ću nastojati ustanoviti koliko stotina, ako ne i tisuća sati video materijala on traži. Ako on traži cijelu zbirku, ja ću kazati da je većina toga materijala na engleskom jeziku. Naš stav će biti, a tražit ćemo od vijeća nakon što izvršim pregled svega toga, mi ćemo tražiti od vijeća da preispita neke svoje odluke u vezi s dostavom materijala na srpskom jeziku, zato što optuženi i njegovi suradnici imaju vremena pregledati stotine i tisuće sati dokumenata, odnosno videotraka na engleskom jeziku, a onda svakako, ako je tomu tako, imaju vremena i pregledati razgovore sa osumnjičenima i druge materijale koji su napisani na engleskom jeziku. Dakle, mi ćemo se vratiti na to pitanje kada ustanovimo o kolikoj količini video materijale se radi, jer mi imamo u posjedu na tisuće videotraka, video snimki. Ako ih optuženi hoće, mi ćemo mu ih dati, ali ako ima vremena za pregled toga materijala, a to je na engleskome, onda svakako ima vremena i za pregled ostaloga materijala na engleskom jeziku. Dakle, ja ću se vratiti na to pitanje kada budem imao više podataka. Predsjedavajući, i za kraj, da se vratimo na gospođu Carlu Del Ponte. Ja, dakle, ne znam što piše u knjizi, ja ću se pozabaviti time. No, kako bilo? Ja, kao sudac, ja knjige ne pišem. A isto tako nikoga ne kritiziram u pisanome obliku. Ja ću se dakle upoznati s onim što u toj knjizi piše i ako bude trebalo pokrenuti nekakav pravni postupak, ja ću to i učiniti. Eto. Ako bude trebalo se nešto učiniti, ja ću to učiniti. Dakle, rasprava je danas završena. Nastavit ćemo u utorak u 8:30. Izvolite, gospodine Šešelj. Ja ću vam citirati samo jednu rečenicu iz knjige Carle Del Ponte. Ona kaže: Đinđić mi u vezi... Opet, sudac, ne, gospodine Šešelj, ne morate vi to raditi, mi ćemo se time pozabaviti kako sam vam rekao. Dobro. Ajde, neću to da radim. Ali ovdje je gospodin Mandis rekao nešto zaista vrlo opasno. On bi sada želeo da vi preispitate vašu odluku o dostavi dokumenata. Naravno, vi možete da uradite šta god hoćete. Video snimci se pre svega pregledaju očima, a ne ušima. Važno je videti šta sve tamo postoji. Ako se nađe neki fragment koji bi bio interesantan, onda se tih nekoliko rečenica može i prevesti. Drugo, apsolutno je nemoguće da mi se bilo koji dokument dostavi na engleskom jeziku, niti snimak nečijeg saslušanja na videotraci. Ja tražim samo video snimke relevantnih istorijskih događaja. Dakle, izvorne video snimke, a ne snimke razgovora s nekim povodom istorijskih događaja. To me ne interesuje. Dobro.
Monsieur Mandis a dit qu'il allait regarder ça. Gospodin Mandis je rekao da će on to sve pregledati, vidjet će i naravno mi ćemo uzeti u obzir stav sviju ukoliko se nešto promijeni. No, ako sam ja dobro shvatio, vi hoćete da vam se da taj video materijal, vi ga hoćete pregledati sa svojim suradnicima i ako bude potrebno da se naprave prijevodi, prijevod će se napraviti. Dakle, ono što vi hoćete to koristiti kao dokazni element. Dakle, nastavit ćemo, dakle, kako sam rekao, utorak u 8. Svaki put kada ja završavam, vi ponovno uzimate riječ. A tako možemo do sutra, gospodine Šešelj. Nećemo, evo, obećavam, više ništa neću reći. Ako meni zatreba neki prevod sa video snimka, ja ću uputiti pismeni zahtjev sekretarijatu da mi se to prevede na srpski jezik. Bien. Dobro. Ja se nadam da smo sada stvarno gotovi. Dakle, vidimo se u utorak. Molim, ustanite.